Ejo ku cyumweru igitero cy'abantu bataramenyekana cyagabwe ku kiliziya mutagatifu Francis muri leta ya Ondo ho muri Nigeria gihitana abantu 50. Ubuyobozi bwatangaje ko amaperereza atangiye. Raila Odinga, umunyapolitiki wo muri Kenya wigeze kuba minisitiri w'intebe, azongera kwiyamamaza kuba perezida wa Kenya mu matora ateganijwe mu kwezi kwa munani. Ejo kuwa kabiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteguye kwakira umwami Filipo w'Ububiligi. Ni ubwa mbere Filipo azaba asuye Kongo. Harabibaza niba azasaba imbabazi ku makosa Ububiligi bwaba bwarakoze mu gihe cy'ubukoloni, nyuma y'uko ikompanyi y'indege yo muri Ireland ivumbuye ko ari pasiporo z'impimbano zikoreshwa n'Abanyafurika y'Epfo. Irasaba ko abagenzi bo muri iki gihugu berekana icyemezo cy'uko batsinze ikizami cy'ururimi rw'aho bakomoka mbere yo gukora ingendo mu Bwongereza bavuye mu bindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Uru ni ururimi rukoreshwa gusa na 12 by'abaturage barimo n'abanyamucyo b'abazungu. Ubwongereza bwashyizeho itegeko ryatangiye gukurikizwa uyu munsi ribuza kugurisha amahembe y'inzovu mu rwego rwo kurinda inyamaswa. Harashize imyaka 4 iri tegeko risinywe.